Good evening, everybody. First, I want to say that I really enjoyed this game. Turiu iš pradžių pasakyti, kad man rimtai patiko šitos rungtynės. And I enjoyed it. I enjoy how my team behaved in this game mostly. Ir man patiko, kaip iš esmės mano komanda elgėsi šitų rungtynių metu. And congratulations to all of them for that. Ir sveikinu juos. If we speak about basketball, Jeigu kalbėsime apie krepšinį, I would say that we win the game through the defense. turėčiau pasakyti, kad mes laimėjome rungtynės dėl gynybos. Not to make long story, to make it short. In the first half, we were a little bit more slaves of our mind. In the second half, we were a little bit more masters of our mind. So that's the difference in our game between the first and the second half. Once again, congratulations to my team, congratulations to the opponent, and congratulations to the proud Special Žalgiris fans. Trumpai šnekant, turėčiau pasakyti, kad pirmoje rungtynių dalyje mes buvome savo pačių sąmonės vergai, o antroje dalyje mes buvome savo sąmonės viešpačiai. Ir dar kartą sveikinu savo komandą, savo varžovus ir gerbėjus. Questions are here. Kiek jums padėjo rengtis rungtynėms tai, kad kažkada treniravote ir Valančiūną, ir Jomantą, ir Babrauską? Is there any way that coaching Valančiūnas and Babrauskas helped you in that? A bit, maybe, but nothing decisive. Nieko per daug reikšmingo. I didn't coach Seibutis, Rice, Roberts. So there are main players I never coached with. Čia yra daug tokių žaidėjų, daug kurių aš netreniravau, jie yra pagrindiniai. Klausimų bus dar? Ačiū. Also, sorry, I would like to congratulate Christmas for those who are celebrating today. I am, but there are like people from the opposite side of the court, like Coach Džikić and his assistants and a couple of players, and I want to wish them a Merry Christmas. Okay? Norėčiau pasveikinti su kalėdomis tos žmonės, kurie švenčia dabar. Klausimą. Pirmoje rungtynių dalyje Vimsas buvo uždarytas, 5 taškus pelnė. He was sick for 2 days. He was sick, yes. But what was vital in your team game to stay in a game in the first half? In the first half. Listen, first half we gave too many presents. We gave them 5 offensive rebounds, 6 free throws without reason, and we opened Rashid shooting 3-pointers, also Katarinas 2 times. We gave them too many presents. Pirmoje dalyje mes padarėjome per daug dovanų ir tiesiog dėl gynybos mes... Also, Collins made what he made. So this is why I told you we were like a little bit slaves of our mind, not the masters. Ir be to Collinsas padarė tai, ką jis padarė, o paskui susitvarkėme su savo sąmonė. Zoninė gynyba buvo specialiai Lietuvos Rytui šito paruošta? Sorry, defense was? Zone defense was some special decision for Lietuvos Rytas, or... I don't remember the play zone.